Bwana asifiwe. Mbere ya byose dushimiye Imana kuko yaturongoye tukagera hano. Imana ishimwe. Twongeye gushima Imana kuko twasanze namwe muri bazima. Iyo haba impamvu ikomeye uriye hantu bizari kugenda neza. Bwana asifiwe. Kuba twasanze muri bazima kandi mukamwa twiyegereje, Imana ishimwe. Dushimiye ubuyobozi bwaha bwabonye ko ari ngombwa bakatwegereza. Imana ishimwe kandi Imana ibahe. Dushimiye n'abayobozi bacu babonye ko ari ngombwa ko tugomba guhagarara hano tukavuga Imana muri aya masaha. Imana ishimwe kandi Imana ibahe. Bwana asifiwe. Amen. Dushimiye ijambo mwene data amaze kuvuga. Birasa nkaho natwe ari byo tuvuga hejuru yo kwizera niko kwatuzanye hano. Umuntu udafite kwizera tiyotera intambwe imwe abahumirije ntabahaye abona imbere. Bwana asifiwe. Nongeye gushima Imana kuko nongeye kubona uriya mu mama umukuru w'abadamu hano. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sinarinzi ko numubona vuba ariko Imana ibikoze. Imana ishimwe. Uyu mumama umaze kuvuga avuze neza. Kwizera, umuntu udafite kwizera aba ari impumyi. Ariko natwe turavuga hejuru uko kwizera Yobu yari afite. Bwana asifiwe. Yobu ngo ukwizera kwiwe yari ingabo irwanira mu kirere. Ingabo irwanira mu kirere. Muri Wokovu hakavuga ngo na imani inapita hali zote, inaruka juu ya mambo yote. Ntabwo yari umusirikare urwanira ku butaka, yarwaniraga mu kirere. Yagazava ku musozi agaca ku wundi, ngo yagaza areba intambara ziri kure ngo akazirehera kure akavuga ngo nizize vuba. Bwana asifiwe. Turumva tunezerewe cyane. Ariko dusome hano muri Matayo 11 no 12. 11 ni 12 Matayo. Haravuga ngo Matayo 11:12 haravuga ngo uhereye igihe cya Yohana ukageza none ubwami bw'Imana buraharanirwa, intwarane zibigishamo imbaraga. Amen. Bwana asifiwe. Twongere dusome hano mu Baheburayo. Dusome mu Baheburayo. Mu Baheburayo 11 11:30 duhere 38 haravuga ngo yemwe n'isi kiyari kwe ko bayibamo bazereraga mu mashamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. 39 haravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kuko kwizera kwabo kibarahabwa ibyasezeranijwe. Amen. Bwana asifiwe. Turavuga ijambo kuba intwari mu ntambara. Abantu bari mu kuvuga ubutumwa busa nk'ubworoheje nkaho nibavuga ukuri kose abantu bagenda hanze bagatabanyeka, ariko si ukuri. Kuri iyi si abasirikare iyo yumvise mu ntambara ngo babajanye bazima, akenshi nuko kiongozi ubayoboye aba yakoresheje amajambo yo kuvuga ngo ni amahoro, turi muri leta, intambara zarashize. Iyo ubona ukubwaca ukumva ngo ingabo zafashwe zasinziriye kuko ni amahoro, ni muri leta, byararangiye intambara. Abandi bahuye n'abariganya bari mu kuvuga ngo kwizera, ngo wizeye sinzi ko kwizera sinubimenya, ariko kwizera gufite sinonime yako gusobanurwa kuko ari imbaraga zo kubaha Imana. Bwana asifiwe. So kuvuga gusa ngo kwizera ngo sinzi Imana iziraha muri mu kuzumva, so uko ntibirangiriye aho. Ni ukuvuga ngo kwizera ni imbaraga zo kubaha Imana. Abanyabuntu nari nibeshe
ubuntu, iyo bavuze ubuntu, irindi zina rivuga ubuntu, imbaraga zo kubaha Imana. Impamvu tuvuze ngo ni intambara, uru rugenzi turimo, usanga hariho abagendanye n'Imana bakavugana n'Imana mu myaka 50 60, akabivamo agatangira kurangura ibiheko. Yahuye n'ingwano zimukura ku rugamba. Bwana asifiwe. Hano haravuze ngo uherege cyane ukageza none ubwami bw'Imana buraharanirwa. Ntiruzo ijuru ntirizojamwo umuntu wari we wese, rizojamo abahaza amagara. Bwana asifiwe. Abavuye mu bunebwe, mu zinaha, mu bantu bashaka kwinezeza, borosha ibintu. Bwana asifiwe. Nkunda uyu muyobozi wacu, nzambivuga cyane nkavuga ngo sinarinzi ko nubona umuyobozi ntandukanye na Sonzo, ariko kwizera kugira gahayo. Bwana asifiwe. Umuntu uzujenjeka ntaba ari tayari kurya. Umuntu uvuga shukira ubuhosa nkaho nuvuga ukuri kose abantu bagenda oya sigarana batanu uzobinjirize Isiyoni. Insengero nisho ngubu bari mu gusa nkaho ari abantu bamwishakira indamo, abantu b'abacuruzi. Bwira abantu kuri bamenye ukuri. Twavuze ngo umusirikare iyo umuyoboye amubwiye ngo na amahoro aze yamasinzira, aduye akaza akamufata. Umugabo witwa Mukristo yasanze abagabo babiri batatu basinziriye, aravuga ati se mwambabariye nkabahambura tukajana ko umwanzi wacu azerera nk'intare ishaka wiconcomera, mwampanguye nkabahambura. Umwe aravuga ngo ndabona ntakaga, undi ngo bavuga ibintu zoroheje. Uku niko abantu bashaka. Igihe cy'imbere ko ngo abantu bazaba bashaka inyigisho zihwanye n'irari ryabo, ivyo bifuza, ivyo bashaka. Abantu barashaka ko babwira ibintu byoroheje. Siko bimeze. Turi mu ngwano. Nta mikino kugira ngo uzoje mu ijuru. Tuzoja mu ijuru kubera kuko bakoze ivyo ushaka, ibintu byoroheje. No guharamagara. Yesu niko zagenze. Yesu yavuye mu ijuru azi neza urupfa azopfa. Yabonye filime ukuntu izogenda. Si ibintu byamuguyeho nkabayeho na ko Paulo yaravuze ngo umwuka arambwira neza kuko ngo ingoyi n'imibabaro ari byo bitegereje imbere. Uyu wese uko byari bimeze. Yabonye filime arayiyemeza araza. Hanyuma we ntagaciruyeho. Nta tolerance izobaho. Uko niko bimeze. Nta tolerance izobaho. Urubanza ruzotangirira ahano mu bizera. Ni hano indani. Hano mu Baheburayo ho havuze ngo abo bose ibigugu. Hepfo havuze hari haje gwe havuze ngo tena wakaenda kwa imani ya kutetemesha ulimwengu. No kuvuga ngo bakoze ibyo kwizera kugeza hisi yagazigira ubwoba, ikagira ubwoba. Abantu bize bakarangiza amashuri, intumwa za suntizize, ariko bagaza babareba bonyine bakagira ubwoba. Bwana asifiwe. Kubera kuko bafite imbaraga z'umwuka. Tuzamure icyore kimwe. Iyo tuja ni mu ijuru ibwami, abazojayo nabakiranutse nabakoze ibyo gukiranuka. Uko niko bimeze. Bwana asifiwe. Twababwiye kuko urugenzi dufite n'urw'intambara. Ntabwo ari urw'abantu bose. Bwana asifiwe. Hariho umugabo nza nkunda nko kunezerwa cyane ibi igitabo cy'umugenzi kiza kimfasha. Umugabo witwa Bwenge bw'isi. Abantu benshi ntibari mu kumenya abakonseye, abajanama, intwari zayoboye insengero n'abandi bakomeye. Kubera kutamenya abajanama, Bwenge bw'isi akakubwira ngo ese ninde wakurangiye iyi nzira. Aravuga ngo iyi nzira abwira mu Kristo ngo mu isi yose iyi nzira niyo mbi kuruta izindi zose. Aravuga ngo ibyago n'amakuba nibyo biba muri iyi nzira, nta kindi kintu kibamo. Nta munezero niba ugiye muri Amerika tukagiye ngo ugiye mu bisubizo, ugiye muri eta major y'ibirindiro za Satani. Ibinezeza zose ni hariya biri
indani ube maso. Abantu kubera kuko batazi agaciro k'ubugingo bari mu kuzana imikino bakagira ngo nibisanzwe. Agaciro k'ubugingo nabanje kugira igihe kirekire ntaratandukanya ubugingo n'umutima ibintu nk'ivyo, ariko ubugingo bw'umuntu umwe barya bazarara mu mifureje hano buraruta ubutunzi bw'isi kuva igihe cy'Adamu kugeza igihe izoshirira. Umunsi w'urubanza nta muntu uzoburira mu kavuyo k'abantu benshi. Umutima ubugingo bw'umuntu wese buzaja mu rubanza. Abantu bagiye bagemura inoro zuzuye amakontenere hariya muri Kongo. Hari abantu batazi ubutunzi bwa Kongo. Kongo ifite ubutunzi bwinshi. Baza bagemura kontenere zuzuye oro. Kuva igihe cy'Amobutu bagaza banika oro ku mabashi 5 kilo z'inoro bakazigemura mu Burayi. Uwo munsi amazu aruta yanga ya Nairobi kiriya ni igitaka kirunze. Ntizuzibuka abantu bakomeye umunsi w'urubanza. Bazobura ntizuzubamenya. Bazoba abantu basanzwe tituzomenya ko babayo bamubutu abantu bakomeye. Bwana asifiwe. Kubera kutaza agaciro k'ubugingo niyo mpamvu ufite imikino. Ubugingo bwawe ntibuzoburira mu kavuyo k'abantu benshi. Huyaye jewe nzi umukecuru wagize imyaka 120 akigenda mu butayu. Ubutayu bwashira akabwira abuzukuru ngo nimuje kubaka. Bwana asifiwe. Tuzovuga ngo ufite imyaka 100, Bibiliya iravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza ngo uwindani ahora hinduka musha uko bukeye. Ahora agira iyerekwa narwaye gripe. Ahora agira iyerekwa ryo kumenya ibyaha, ibicumuro n'ibyaha yakoraga atabizi. Hariho uyu musore uyu nguyu ni kijana baba. Biriya wakoze ushingirwa abantu numvise batarabivuze cyane. Iriya ni dosiye yicishije mwizerwa ari kumwe na mukristo mu isoko y'ibitagira umumaro. Bamushinje kuko ngo ashaka gukuraho imihango n'ibyabantu. Niyo dosiye yamwicishije. Rero wafashe iya mbere guhindura imihango. Abantu bari mu kwicaza abantu babashingira bakicazwa no kubesha inka birongoranyije zarabyaye bakicara kuko bagatora abantu bazi kubesha kuruta abandi. Biriya ni imihango n'ibyabantu. Biriya nizo byicishije mwizerwa mu isoko. Dosiye asamba bamucishaho PV nibyo yasa. Niyo dosiye ni mu madosiye amwe akomeye yamwicishije. Bwana asifiwe. Ariko ivyo gukiranirwa utuntu tw'amafuti jewe iyo umuntu akoze ikintu agize iyerekwa ryo gukiranuka inza numva ambere igitangaza. Ariko abantu bazofatikanya na Antikristo kugira ishari ry'umuntu ukiranuka bazaba abambere kuja kumurega. Ntituzitwa n'abantu bahaba mu rumogi na mu gukana. Abindani bazakugirira ishari kandi basengaga. Bwana asifiwe. Kuva nje 96 navuze kuko nzareba impamvu. Hari akazi ka leta naringiye gukora. Ndavuga ngo nzareba impamvu yatumye izotuma mva ku mwami wanje. Iyo wasogongeye ukamenya neza ugomba kwandika ku bisika by'umutima kuko uhisemo nibiba ngombwa uzabigwemo. Bwana asifiwe. Hariho abagabo bagiye bakora ibyo gukiranuka cyangwa se baremegwa. Umugabo witwa mukristo na mwizerwa mwishakira muyigeze kubwira abagenzi be biganye bamukunda faranga nabagumya arababwira ngo mwizerwa na mukristo ngo ibona abihare n'ibyihebi intagondwa. Bwana asifiwe. Utaraba intagondwa nturi tayari. Bwana asifiwe. Nturi tayari. Nta mpamvu yo kuvuga ushukira. Ubundi kuragira ubwoba ngo Imana iyo ntizihemuka nk'abantu. Abantu bari mu guhinduka none nejo ariko Imana ntizihinduka. Tishora no kuguterera ngo no kugutererana muri amasezerano. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo isi hoba ibyago n'amakuba hakabaho intwaro za kirimu zigakuraho isi n'ijuru. Aravuga ngo uwizera azabona amasezerano. Nta kavuyo ko nta za leta ntimuzi ko bazabiyamamaza akavuga amagambo menshi. Ariko
nta kintu, nta byago, nta makuba yoburizamo amasezerano, ntibikunda. Kubera abakonseye abantu bafite amatwi yo hirya no hino, umuntu akaza akagukonseya bwaca akakujana mu cama, kubera ko utamenya agaciro k'ubugingo. Je ndi mu kuvuga ngo abantu bari mu gukoresha energy nishi kugira ngo abarozi ibo barabizi. Hariho na bamwe bamaze kugera mu kazitiro, nubwo isi yose yoza ngo ikoresha imbaraga tiyubakura muri ako kazitiro. Batutse umwuka niwe uzutanga ubugingo, wamaze kugenda. Tuzamura ico bikima, abo barasezereye. Nimushaka mubabwire ngo nimuze, nimushaka bagenzi banyu bazobatera babagirire nabi, nibiba ngombwa babici. Tubahamye ngo mubaye umwe muri babyiringiro ba Daniyeli, tubabare nk'intwari mwazize kubera ko mwamenya agaciro k'ubugingo. Bwana asifiwe. Ubugingo burahenze, ntibumeze nk'ibyisi byose. Nubwo baguheza ibyisi ntibihuye n'ubugingo. Bwana asifiwe. Abantu bari mu kugira ngo nimba bemeye Imana ngo nabaye amahoro, bakaririmba n'indirimbo abana bamwe bakagira ngo none ngo na amahoro. Oya, siko bimeze. Mukristo ahuye na Apoloni, yaramurangije kwanza. Mukristo aravuga ngo ahita abona kuko ubugingo bwe burangiye, kuko Apoloni n'ibisirimba hano bazavuga ngo yaraneshejwe ngibiki, ariko Mukristo yaravuze ngo abaza bavuga gutyo ngo ntibaba bari indani mu rugamba, baba bari inyuma bavuga amakuru yo kohera. Ariko aravuga ngo njewe namwiboneyeho turakubitana, ngo bariya bajura ziriya ngabo ziwe zibe ziri mu kazi, ngo iyo zihamagaye shefu wabo ahita aza ubwaho akikorera akazi wenyine. Bwana asifiwe. Aravuga ngo yakubitanye ngo Apoloni wenyine ngo abarahigereye abona ko ubugingo bwe buhagaze. Ariko aravuga ngo yo wankuhunga abamuhaye ibitugu nta kimukingira cyari kirimo. Aravuga ngo uko biri kose no gukiza ubugingo gusa, nta kindi twaduharanira n'ubugingo. Uri mu kugira ngo nukuja muri Amerika no kuvaga amagorofa no kugira amayezine n'ibindi, oya, n'ubugingo bufite agaciro kuruta ibintu byose. Ufite umutwaro ukomeye kuzoja kubwira abantu bakize kuva kera, kuko badafite amahirwe, kuko badakaranira ubugingo. Bwana asifiwe. Mukristo ngo bakubitane nako Apoloni aramubwira ngo se uvuye? Haravuga ngo uvuye mu mudugudu arimbukira ko ndaja Isiyoni. Aravuga ngo uri umuturage wanje, nije mwami waho n'Imana yaho. Aravuga ngo nta muntu w'umushefu uzure ku muturage wiwe ngo agende amwihorere gusa ngo abamahoro, ntibikunda. Iyo ni imikino. Aravuga ngo uvuye mu bwami bwanje, ibyago n'amakuba nza mbimugezaho, zaba ngombwa agapfurupurubi rw'agashinyaguro. Baganira amagambo menshi. Apoloni kugeza aho yamubwiye ngo ko ndabona warakaye, aravuga ngo umujinya nurangira utekereze kuzagona amakuba bizakuberaho mu nzira. Niba wari witeguye kwiteza imbabazi hano, izo ntibirimo nimba uri muri iyi nzira. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abagabo bavuka muri bajya batasi batavuze amakuru meza, barya abantu 10 batavuze amakuru meza, usibye Yoshua na Kalebu. Abantu bavuka bakomoka muri bajya 10 babwiye Mukristo, baramubwira, bagarutse babirukanka abagabo babiri, baramubwira ngo muhoje dusubire. Mukristo tese ni ibiki bibaye? Arababwira ati mwebwe iyo nza, baramubwira ngo iyo tuza kwigira imbere yaho tugarukiye ntibuba watubonye. Aravuga ngo hirya hariho umwijima w'icuraburindi, abadayimoni n'imyuka mibi nibo bahuzuye. Aravuga ngo hariyo abantu bahabaniha ngo umuniho utabasha kuvugwa. Bwana asifiwe. Tuzamura icyo ngo bahabaniha umuniho utabasha kuvugwa. Aravuga ngo ico gikombe cy'igicurupfu ngo urupfu nirwo rugitwikiriye iteka. Yowe waravuga ngo yakivuzeho kiriya gikombe gute? Aravuga ngo ni igihugu c'umutarwe n'ubutayu. Bwana asifiwe.
ntabwo zoroshe. Icyo dushaka kubwira abantu ni ukubakura muri komandema zitarizo. Komandema zo kubembereza mu gihe cy'ingwano, nta kubembereza. Umuririmbyi aravuga ngo tujeshi lake Bwana tuwe imara kama askari vitani. Mu ntambara nta gusinzira, baza bakujana ubona. None se woja kugona mu ntambara? Umwanzi wacu ngo azazerera ngo nk'intare ishaka uwiconcomera, ihayitora ubusa, ihayitora ubusa. Nta kandi kazi Satani agira, ntashuguri, ntazaruha, ntagira bene umubiri wacu. Ni imiguruko gusa, baza bakora ama intervention. Uko ndi mubona uko twaje hano, haba hakozwe inama z'inkubagaho zihurizamo uyu munezero. Uko niko bimeze, nta mikino, nibo bakora igisirikare gikamiritse. Muzamuja gukora ihuduma barahateze zamini ibintu zarakomeye. Bwana asifiwe. Ariko tubwiye abantu ngo muwe tayari. Bwana asifiwe. Kubera kuko bitoroshe, umwanditsi aravuga ngo dutware intwaro zose z'Imana kure ngo tubashe. Intwaro mu Kristo yagwanishije mu gikombe cy'urupfu, siyo yarwanishije mu gikombe mucisha bugufi. Yarwanishije intwaro akubitanye nawe y'ijambo ry'Imana mu gikombe mucisha bugufi. Ngagera mu gikombe cy'urupfu arwanisha uburyo bwose bwo gusenga. Ntiwokoresha amasengesho igihe cy'ijambo ry'Imana. Ibyo ntibihuye, ntiwo bishobora. Yageze mu gikombe cy'urupfu abona ko ijambo ry'Imana ritarikora. Abadayimoni ngo baza bamugenda uruhungu ngo bakagenda bagaruka, kugeza aho yaza yumva ko haje igikundi ngo kije mu buryo ngo comukandagira kaburgondo. Bwana asifiwe. Iyo tuja ni mu ijuru ibwami, tuzosangayo intwari zanesheje kubw'imbaraga, kubwo gukora ibyo gukiranuka zitajenjetse. Niko hano mu gitabo havuze ngo igihe ba Dawudi bari bakoze ibitangaza, igihe ngo babaga bari mu ngwano, ngo wagaza bani habakabaroga bakavuga ngo se uyu munsi turorokoka, bakabona Imana ibagira ibuntu gusaba ibivu bararokotse. Ariko ngo bagaza bani habakabaroga bakavuga ngo uyu munsi ntituzi ko bigenda. Bwana asifiwe. Kubera ingwano, Yobiwe avuga uyu mwanzi wacu kunta ameze, aravuga ngo ntazahindishwa ngo icumu, guhinda kw'icumu ngo ntikuza kumutera ubwoba. Aravuga ngo ibyuma azabibona ngo nk'ibyatsi, imiringa ngo azayibona nk'ivu, umukungugu. Kuva intambara ya mbere y'isiba, nta misire baza bavuga ko yishe dayimoni. Mwari mwabyumvaho? Hari kajorite mwumvise? Usibye abamarayika bariya bafungiwe za Ofurata n'abari, usibye bari nabo barafunzwe, ntibafite umubiri upfa, ntibaza baruha. Abantu bakiteza imbabazi bakorohesha ibintu. Ariko jewe nkunda uyu muyobozi wacu, nza mbona agira gahayo muri gahunda. Umuntu ukabona umuntu karabwira abantu aha wewe iyo ni komande mifu muzofatwa, muzosinziragamo muvuga ngo ni amahoro. Aba bagabo b'ubuntu bari mu gusanka, ariko ubuntu bizavuzwe ngo ni imbaraga zo kubaha Imana, imbaraga zo kubaha Imana. Bwana asifiwe. Tuzamure imbaraga zo kubaha Imana. Ntabwo zoroshe. Iri juru ni ryo guharanirwa, ntirizajamwe abantu bose, kibikunda. Abagabo bakoranye n'Imana bari mu kugira ivi kubera ingwano ikomeye, kubera kuri tere bitoroshe, bakabivamo bagatezuka. Bahuye n'abariganya, bahura na babwenge bw'isi. Bwenge bw'isi yabwiye mu Kristo ngo wewe woshaka no kurangira indi nzira yabugufi yoroheje itari yo kurega gatuza. Nubwo wowe ufite imyaka 100, Bibiliya ntikwemereye ngo watezutse. Nubwo umuntu wacu w'inyuma yomara yoba imvi, ngo azahora avumbura ibyaha bitari no gukiranirwa, ngo azahora ahinduka musha uko bukeye, azahora atera intambwe muri Kristo. Bwana asifiwe. Dushimiye Imana cyane kubera kuko Imana ikomeje kwihanganisha abantu mu ngwano, bafite imyaka itari mikeya bakaba batarabivamo.
abantu bafite umuvuduko wo kuja hanze, ariko muzogende mwanditse kuko mutazobivamo. Umuntu yonezerwa abantu bari mu kuzina hano icuye kikabarenga, siko bimeze. Uko uzovyibagirwa, ibitaramo wagize bizobusa naho. Bwana asifiwe. Abagabo umuntu yavuze ikintu azagihagara. Iyo abantu b'abasaza bangana gutya ibintu bahagazemo bahabahamya, ntimubona ko ari by'ukuri. Nawe ubwawe umwuka araguhamiriza ko ari by'ukuri. Ni gute wogera mu binezeza mu byinaha ukibagirwa? Nageze hano muri Kenya mbona utuntu twinshi turanezeza. Ntimuza mubona biriya byashara badendeka bikaza bigaragara mu isoko y'ibitagira umumaro. Iyo uhaye ubona abantu batameze nk'uko ushaka, biriya ni ibyashara baba bashize ku isoko. Wogira imineke ukayijana muri shambure ushaka ko abagenzi bayigura. Mukristo namwizerwa isoko y'ibitagira umumaro yarabarangije, baravuga ngo abana abantu batari abo muri aka karere, kubera ingendo baza bagenda nuko baza bavuga, babona ko atari abo muri ako karere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aho uzogera hose bazamenye ko utari uwinaha. Abantu barashaka gusa n'isi, abantu barashaka gusa n'abaturage binaha. Abataje Siyoni nabina. Abantu niyo mwete bafite, sinzi ukuntu abantu bameze. Satani abyita irindi zina, aravuga ngo ni iterambere. Umuntu wambaye ubusa bakavuga ngo ni ikizungu cinshi, kubera ko Satani araturusha ubwenge. Azahindura ikintu mwamukireba akavuga ngo yasa amazi, iyi ni soda, mukavyemera. Umuntu wambaye ubusa mukavuga ngo ni ikizungu cinshi, mukavyemera. Mukristo namwizerwa ngo isoko ibarangije iravuga ngo abasaba muri aka karere aba ni abagenzi baturutse kuri. Bwana asifiwe. Kubera uko baza bagenda n'ivyo baza bavuga ngo zayi bitandukanye n'izaho, ivyashara nk'uburozi n'ibindi, ibinyoma no kwambara ubusa, baza babikandagira ngo bakaza bareba isoko yo mwijuru. Ivyashara byo mwijuru nivyo baza bareba. Abantu bari batuye muri ako karere nako bari muri iyo soko baravuga ngo ese abantu batabita kuri ivyashara, ibona abantu nyabaki babanza kwigamba, babanza bishaka gutera nk'akajagari, kugeza igihe bavuze ati se none muri iyi si yose ni iki mwogura mwebwe? Barabwira ati twebwe n'ukuri. Baracekinga muri ako karere ivyashara zose mu maduka yose basanga nta kuri. Iyo ibi impamvu yo kugira igituri. Timwagaza mumvi iwacu igituri, akajagari karaba iba dosiye kubafata. PV babashije ku rubanza. Ni muri bimwe kwica ivy'abantu, imihango n'ivy'abantu. Biriya uriya mugabo yabaye uwa mbere, ni muri bimwe zabicishije. Ariko bari muri ako kaga, kubera ko bari babahaye konseye, umwe ngo yazavuga ngo yo barinje gupfa. Abantu ninde uvuga gutyo muri imisi? Umwe yazavuga kuko mubwiriza butumwa ari ababwiye ngo uza kugira amahigwe niwe ugwa muri iriya soko. Noneho ngo bayigeremo bari mu zago n'amakuba, umwe akazasenga mu mutima we akavuga ngo iyo barinje warupfuye. Bwana asifiwe. Ntabwo zoroshe, abantu bafite umwete wo gusa n'isi, wo gusa n'abisi. Ariko Yesu abwira umusamariya akaza aravuga ngo iyo waruzi ugusabye amazi aya ari mu gutera gripe, wewe wari kumusaba ko ngo tuzongere kugira inyota ukundi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abantu bari mu kugira ubute bwo gutekereza bakaba banebwe. Tekereza ubugingo agaciro kabwo buraruta ubutunzi bw'isi, kuva isiremwe umuntu umwe kugeza igihe izoshirira. Nta muntu uzoburiramo mu rubanza, ntibikunda. Abazoja mu muriro ntabwo hazoba umuntu ujurira. Izoba ari filime uha ureba ivyo wakoze, twebwe tutazi n'abayobozi, tutazi uko niko bimeze.
nta muntu uzoburiramo kubera urwinshi rw'abantu, bazoba ari benshi, ariko abatwawe n'inzuzi, abapfuye impfu zitandukanye, bose bazoba bari preza, nta muntu uzaburiramo. Rero ubugingo burahenze, ureke kubugereranya n'ibindi byose by'isi. Yaya mazu muzamubona, kiriya ni igitaka kirunze, ntibizibukwa. Za diyama, or n'ubundi butunzi bw'isi ntibuzibukwa. Ababaye abambere ku isi gutunga ibyo abantu bahabamaranira ntibizibukwa. Ariko mu gitabo cy'umugenzi kikavuga ngo Yesu iwe yarateye iby'isi umugongo agahibya none. Ibyo abantu babicanira intambara zidashira, iwe ngo yarabigaye abiteye umugongo. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu atasigiye ise na nyina parcelle cyangwa inzu z'amaetaje nk'izi. Imana yabaye umuntu, irazibana n'abantu, ibana ubugome bw'abantu, kubera ko ari ibyanone by'igihe gito. Ntabwo yabasigiye parcelle ikomeye nta etaje, yabasigiye ubugingo. Abana afunze ngo baje muri stage, ba Yesu baramubwira ngo twasengeye abarwayi, twakoze ibitangaza. Arababwira gusa ngo mwebwe mwishime kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Dushima Imana kuko Imana iduhaye uyu mwanya. Uyu ni umutwaro ukomeye. 96 nico gihe nafashe umugambi, ariko iki nico gihe. Bwana asifiwe. Hari akantu kwa service naringiyemo, ariko ndavuga ngo ntibizakunda. Izo nabonye sinovyibagirwa. Umuntu wabizi icuya hatambira Imana akavuga amagambo menshi, kuvuga ngo nugera mu binezeza wibagirwe ivyuya. Hariho abantu bazabahinduka ukayoberwa ukuntu bigenze, nuko ntaho yanditse. Danieli n'abari abagabo ba Meshaki na Sadraka bafashe umugambi. Nta mpamvu yo nusenga nta mugambi ntibizofata. Fata umugambi usenge. Bwana asifiwe. Nimba ari nta mugambi, bari abagabo ntibari impunzi, bari bamatekwa. Basaduraka n'abari abagabo bari abantu bafashe mu rugamba barabazana, batandukanye nkuko impunzi. Mwogira iryo kuvuga rikumvikana. Iyo uzanye ibintu uri matekwa, ububaye gaduye, uba bibonetse kuko ushaka kongoza umugomo. Rero bari abagabo umwami yagezaho kugira ngo twihute, arababwira, yabahaye ka tolerance kadogo. Arababwira ngo noneho nimwumva, bari batanze raporo asa nk'ubababariyeho. Arababwira ngo noneho nimwumva impanda ni kengeri bivuze, noneho muze kuramya nk'abandi bose. Ese ko murabona ko amaboko yanje n'uyu muriro ari ikico wakiza? Baramubwira ngo kuri iryo jambo ntitwo gusubiza, ariko ico tuzi ntidushobora kuramya igishushanyo, ntidushobora gupfukama, ibyo ntibikunda. Bwana asifiwe. Abona abanditse umugambi mu mitima yabo. Ariko se ubwira umuntu utarakijijwe, utarakiriye umwuka, azaza gutamba hano akabiri ibyuya ngo afate umugambi, arawufata se ari arawufatira hehe? Nta kintu kiri muri we. Rero nimba uzi kuko wahuye n'umwami, fata umugambi. Fata umugambi, aho uzoja hose tuzohinduka, tuzobasha kwibagirwa, kuko ku mutima wawe handitseho kutibagirwa ibyo wabonye. Bwana asifiwe. Hano haravuze ngo abo bose bakoze ibikomeye, ngo ntibarahabwa ibyasezeranijwe, tuzohabwa amakamba turi kumwe na Daniel na Pawulo. Biriya bigugu muzi, tuzoba turi kumwe. Imana ngo yagambire ko batazohabwa ibihembo tutari kumwe nabo. Uko niko bimeze, uzoba uri ruhande rwawe, niko bimeze. Uwo ni wo mugambi w'Imana yafashe. Hariya muri Matayo twasomye havuze ngo uhereye cyo Yohana umubatiza, ikigugu integuza. Iyo perezida agiye gutambuka, hariho integuzi zigenda imbere, igenda ikuraho ico bita zamine. Nimba hari kibi kiraho, uri yari upfa perezida iwarokoke, agenda abwira abantu ngo muve mu muhanda. Yohana araza abwira abantu ngo nimutegure inzira z'Uwiteka. Yari yarabaye umusazi cokora, ntiyabaga mu mazu, yabaga mu gihuru, yagazarya inzige,
akarya ubuki, sinzi uko yari ameze, ariko havuze ngo uhereye icyo gihe ukageza none ubwami bw'Imana buraharanirwa, intwarane zizabugishamo imbaraga. Sinzi ukuntu uzojenjeka noneho wewe tolerance izova he wageze ubute bwo gutekereza neza. Bwana asifiwe. Izojamwo intwari abahaza amagara, abavuye inyuma, abafite gahunda. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.